Koliko je dramatično stanje seksualnog nasilja u zemljama regije? Kolike su kazne za to kazneno djelo? Može li kemijska kastracija riješiti probleme? Koji je profil seksualnih prijestupnika i tko ima uvid u takozvani registar pedofila? Dobrodošli u Kontekst, ja sam Irena Kuldija. Makedonija je prva zemlja u regiji koja je uvela kemijsku kastraciju za osuđene pedofile. Biće obvezna za sve koji su ponovili kazneno djelo, a onima koji su to djelo počinili prvi put kazna će biti smanjena ukoliko se dobrovoljno podvrgnu kemijskoj kastraciji. No je li kemijska kastracija opravdana mjera i kako je problem pedofilije zakonski riješen u ostalim zemljama regije? U Kontekstu o tome govore u Skoplju direktor prve dječje ambasade u Makedoniji Međeši Dragi Zmijanac. U Beogradu profesor Pravnog fakulteta dr. Milan Škulić i u Zagrebu ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba doktorica Gordana Buljan-Flander. Dobrodošli. Za početak ćemo do Makedonije. Gospodine Zmijanac, je li uvođenje u makedonsko zakonodavstvo kemijske kastracije za pedofile opravdana mjera? Именно измени и допуни у кривичном закону су додата два веома важна превентивни мере. Прва мера е што се двојно повечала минимална казна за педофилија, инцест, родоскрнавање и сексуално злостављање на деца под 14 година. И друга мера е хемиска кастрација као превентивна мера која помаже педофилима да не понове дело, jer izričito mi se zagovaramo da svaki recidivizam da bude sljedeća mera doživotni zatvor, kazna. Nemam uverenje da dok je na odsluženje zatvora u zatvoru neko radi na sigurnom tretmanu sa pedofila kad izađu na slobodi i onda nismo imali izbora da osim kemijska kastracija i povećanje minimalne kazne zatvor da delujemo na tome da se recidivizam umanji. Jer imamo uverenje da oko 70% pedofila kad su na slobodi ponavljaju delo. Ono što zakonodavac, odnosno Skupština nije prihvatila, jedna od tri naših preporuka, osim kemijske kastracije i povećanje dvojno kazne na minimum 15 godina, je nošenje obavezno GPRS elektronske alke gdje će policija imati uvid gdje se kreću pedofili da mogu navremeno da interveniraju ako se nalazi u obdanište, ako budu u školi ili sportski nastavnik gdje su deca prisutna, uče ili borave. Možete li nam objasniti ukratko kako je predviđeno izvršavanje sankcije? Kako se izvodi kemijska kastracija? Ono što smo mi tražili je da se ne čeka pedofil da ponovi delo pa onda da bude obavezna kemijska kastracija. Deluje se na nivo, deluje se na libido i na nagon. To je psihičko rastrojstvo i oni ne mogu da kontroliraju to. Čak smatraju da su deca oni koji su bili glavni krivci da budu žrtve i oni steču poverenje deteta, a kad ga siluju, to je najstrašnije zato što u najvećem broju to su poznanici, prijatelji, rodbina, roditelji i tako dalje, onda je veća zabrinutost kod dece kako i šta dalje. Ja bih rekao da seksualno zlostavljanje dece pod 14 godina je jedno od najtežih krivičnih dela i da to ostavlja traume za ceo život i da mislim na ovaj način sa kemijskom kastracijom stvarno pomažemo pedofilu i to je humana mera da on prinudno kontrolira nagon i libido i da to delo ne ponovi. Gospođo Buljan-Flander, vi se već 2 desetljeća bavite problematikom zlostavljanja djece. Možete li kao psiholog objasniti prirodu takvog nagona? Smatra se da to je poremećaj nagona i da se teško može izliječiti, ali da se može staviti pod kontrolu. Ja sam u Americi radila sa pedofilima, baš tretman, kognitivno-behavioralni tretman. Taj tretman traje 3 godine i zaista se pokazalo da nakon tretmana oni funkcioniraju drukčije nego što su funkcionirali prije tretmana.
i da ako ne prođu u zatvoru taj tretman, njih 40 do 70% ponovi djelo, a nakon što prođu tretman, poneki prođu i više ciklusa tretmana, tek negdje 7 do 10% njih ponovi djelo po američkim istraživanjima. I neke američke države imaju iskustva sa kemijskom kastracijom, neke imaju dobra, neke loša, neke i dobra i loša iskustva, ali uglavnom smatra se da je najbolje ako je počinitelj dobrovoljno pristao na kemijsko liječenje, ali u sklopu tretmana psihologa, odnosno psihoterapeuta. Dakle, bitno je preuzeti odgovornost za svoja djela, bitno je staviti nagon pod kontrolu, a ako im je potrebna pri tome i kemijska kastracija da im samima pomogne, onda je rezultat puno bolji nego samo kemijska kastracija ili nego samo tretman, jer i ako prođu samo zatvor, a bez tretmana, onda to čak može povećati broj počinjenja kaznenih djela, jer oni u zatvoru, što se više skuplja frustracije, to su veće njihove fantazije o djeci i veći je rizik da će nakon nakupljenih frustracija ponoviti djelo nakon što izađu iz zatvora. Idemo i do Beograda. Gospodine Škulić, vi ste protivnik kemijske kastracije. Zbog čega? Pa prvo da kažem, da kad je reč o ovom primjeru Makedonije, vi ste rekli da je to prva zemlja u regionu. To jeste tako, to je jedna od prvih zemalja u Evropi, osim Poljske i neki pokušaj u Skandinaviji nije bilo zemalja koje su to unele u zakonodavstvo, tim prije što to nisu učinile ozbiljne, da kažemo, zemlje poput recimo Nemačke, Francuske, Austrije i drugih država čiji su sistemi služili kao uzor uvek državama u ovom regionu. Zašto nisu učinile? Pa razlog je vrlo prost. To je mera koja je s jedne strane vrlo kontroverzna, a s druge strane veoma neefikasna. Treba početi od toga da prvo ova krivična dela su vrlo brutalna. Dakle, svako normalno se zalaže za sprečavanje tih krivičnih dela i žestoko kažnjavanje njihovih učinilaca, ali to se ne može postići, da kažem, nekim merama koje su poprilično laički formulisane, poput recimo ovog vida hemijske kastracije. Zašto? Treba početi od onoga što je neka fenomenologija ovih delikatnih učinilaca. Većina tih teških zloupotreba po pravilu nije vezana za tipičnu obljubu u nekom, da kažemo, polnom smislu i za druge vrste zloupotreba. Tu delovanje na nagon samo po sebi dakle nije dovoljno, niti to može biti ono što efikasno sprečava neke vrste zloupotreba. S druge strane, Evropska konvencija o ljudskim pravima u principu zabranjuje tu vrstu sankcije koje su neke vrste telesnih kazni. Vrlo je teško uvesti tako nešto u zakon, a da nemate pristanak samog učinioca i to ono što samim tim dosta dezavuiše ovu meru. Konačno, treba reći dakle, da je daleko bolje preventivno imati, dakle, da kažemo, adekvatne kazne zatvora koje sprečavaju učinioca da ponavlja krivično delo. I da kažem, dakle, još da u stvari, iako su ta dela vrlo brutalna i zaista zastrašuju, dakle, zaista deluju tako dakle, da svako normalno užasne kada se s tim suoči, takvi dela na sreću nema suviše u ovom regionu i ja mislim da je to neka vrsta prosto kampanje koja u javnosti stvarno utiče da je to nešto što je maltene nešto što se sreće na svakom koraku. Na sreću, države regiona, Srbija tu spada, to mi je poznato, imaju vrlo nizak procenat ovakvih krivičnih dela, čak i uz visoku tamnu brojku koja sigurno postoji kod ove vrste delikata, to nije nešto što je u nekom drastičnom povećanju napred i to su dela koja se vrše na nekom nivou koji je relativno nizak. Naravno, kad se to desi, uvijek je strašno, ali ne može se postići nešto ovakvim merama koje, ponavljam, ne postoje nigde u državama koje imaju vrlo ozbiljne krivično pravne sisteme, tako su ja smatram da te mere nisu nama adekvatne, se može mnogo više postići klasičnim krivičnim sankcijama. I konačno, čuli smo nešto vezano za tretman učinilaca. Ako je učinilac delovao po uticajem nagona, koji ga je učinio tako, da kažemo, agresivnim, da nije bio sposoban da shvati da je dela odstupio svojim postupcima. On je bio neuračunljiv. Onda inače i bez ovih mera postoji mera bezbednosti koja se tiče lica koje su neuračunljive. Tako to je nešto što je potpuno nepotrebno. Gospodine Zmijanac, možete li sada zamisliti scenarij da sud pogriješi i nevino optuži pedofila koji potom bude izložen kastraciji? Što onda? To je uvek moguće, iako Gordana će da vam kaže da što je dete manje uzrasti, je teže da laže u vezi osumnjičenog da li je storilac ovog groznog krivičnog dela. Inače, ja lično se ne slažem da je ovo telesno kažnjavanje. Ovo je u stvari preventivna mera gde se deluje na psihičko rastrojstvo pedofila koji stvarno ne može da kontrolira nagon ili libido. I mislim da Poljska, Moldavija, Rusija, Južna Koreja i Češka su ozbiljne države, tako da oni su to primijenili zbog povećanja seksualnog zlostavljanja dece.
jer oni su shvatili da nema sigurni tretman dok su oni u zatvor i ono što kaže Gordana, stvarno kad je pedofil u zatvoru, on mora da se podvrgne hemijskoj kastraciju zato što on nije sposoban sam sebe da kontrolira, ni nagon, ni libido. I još nešto veoma bitno, uvek postoji tamna brojka, tako da ne slažem se da seksualno zlostavljanje dece, incest i pedofilija je u mali broj, već to se skriva zbog semene tradicije, zbog srama, stida, ono što kako će da pukne sram u sredini, a najteže je zato što to se dešava detetu od ljudima koji je on stekao poverenje. Znači možete zamisliti kad otac siluje dete ili kad teča ili kad ujak ili ne znam ko od bliže rodbine ili prijatelja. To teško može da prihvati roditelj, da recimo da njegov brat čiča da je to uradio i to je strašno. A najstrašnije je još kako se postupa sa dete žrtva u tretmanu dokazivanja vine osumnjičenih. Mi imamo slučaj da sud na insistiranje odbrane dozvoljava sudija da se dete žrtva suoči sa ocem koji je dete silovao i samo za da se poentira i dete često menja i izjavu. Zato smatramo da te screen sobe gde će biti ekipirana cijela jedna ekipa stručna, gde dete na jedan neformalni način kaže šta u stvari njemu se dogodilo, da li preko kukala, da li preko crteža, i to da bude glavni argument sudije, da ne dozvoli sudija da dete se suoči sa odbranom i sa zlostornikom. To je najpreventivnija mjera gde stvarno sudija može da zaštiti dete žrtva i uvek treba i sudije i pravnike da imaju uvid šta se detetu žrtva događa i kako u procesu dokazivanja vina osumnjičenih ni šta sve dete prolazi i ne smemo dozvoliti da bude dodatno viktimizirano i stigmatizirano od strane države, već država treba da se stavi u najbolji interes deteta. Pričat ćemo još o tome naravno u nastavku. Idemo do Zagreba. Gospođo Buljan-Flander, kao moralna dvojba u uvođenju kastracije u pravni sustav postavlja se i to što su pedofili često i sami žrtve seksualnog zlostavljanja. Je li iz tog kuta gledanja ova mjera opravdana? Pa to je zapravo tema koja zaista zahtjeva jednu široku i međunarodnu stručnu raspravu. Mislim da tu ne možemo dati jednoznačan odgovor, to je dobra mjera za sve pedofile ili nije dobra mjera za sve pedofile. Potrebno je razmijeniti iskustva svih zemalja koje imaju razna iskustva sa raznim mjerama, ali zaista puno ljudi i puno znanstvenika iznosi razloge za, puno iznosi protiv. Ono što se najčešće iznosi kao razlog protiv je taj upravo što tom kemijskom kastracijom smanji se libido kod počinitelja, ali se ne smanji njegova agresivnost, jer mnoga djela silovanja su počinjena zbog potrebe kontrole, dominacije, ponižavanja žrtve. To ne možemo smanjiti sa kemijskom kastracijom. Oni koji su zagovornici kemijske kastracije iznose rezultate da se recidivizam smanjuje sa 75% na 2,5 do 5%. Iznose argumente da se recidivizam smanjuje odmah, a terapija traje dugo. Tako da zaista imamo puno razloga za i puno razloga protiv, dakle razni ljudi iznose razne razloge, ali u svakom slučaju sam zatvor neće, to je moje dugogodišnje iskustvo, sam zatvor neće riješiti problem. Naravno da je kazna dugotrajna potrebna, naravno da je potrebno i djetetu poslati poruku da je kriv počinitelj, a ne to dijete, i naravno da s posebnom pažnjom treba raditi sa žrtvama, posebno u pravosudnom sustavu, ali svakako neki oblik tretmana za počinitelje seksualnih delikata je potreban. Koji oblik tretmana? Zaista mislim da je tu potrebno provesti jednu širu stručnu i znanstvenu raspravu i zaista vidjeti koja su iskustva drugih zemalja. Mislim da ne treba sad nijedna zemlja otkrivati toplu vodu. Međutim, samo bi rekla, ako mogu reći, recite. Htjela sam reći još samo 2 rečenice o tome da koliko je raširena seksualno zlostavljanje djece. Ja mislim da tu nema mjesta nečijem mišljenju. Vrlo je jasno da su rezultati u Europi, u svim zemljama Europe kao i Amerike vrlo slični. Upravo je sad kampanja Vijeća Europe u tijeku koja se zove 1 in 5, 1 od 5. Dakle, sva znanstvena istraživanja pokazuju da je 1 od 5 djece u europskim zemljama seksualno zlostavljano. Ja sam radila istraživanje u Hrvatskoj, to je isto. Da, gospodine Škuliću, kako je ovaj problem riješen u drugim zemljama? Evo, možda biste nam vi to mogli konciznije reći. Koje su države uvele kemijsku kastraciju?
Pa veoma je mali broj tih država, dakle to je Poljska nedavno uradila, čak i Poljska bude debati o pravoj fizičkoj kastraciji, što je bilo dakle besmisleno. Ima još neki primjer, ali to je vrlo mali broj, evo sad Makedonija. Samo da kažem, dakle, pre nego što nastavimo, dakle, ova kampanja je 1 od 5, mislim da to je jedna od većih manipulacija javnošću i u Srbiji, dakle, u regionu i u svetu, pa i u Evropi posebno, jer pazite, ako je svako 5. dete žrtva seksualne nasilja, to onda znači dakle, da je svaki 5. roditelj ili neko drugo lice dakle, učinilac takvog dela ili otprilike dakle, po nekim procenama maltene 20-30% populacije su dakle, ili žrtve ili učinioci. To je čini mi se nemoguće. Ta vrsta dakle, brojke je potpuno dakle, nemoguća, nema tog istraživanja koje može biti tu opravdano, potpuno je to po meni pogrešno. I pogledajte, dakle, ako je zaista takav procenat, onda je praktično svaka nacija da je to taj procenat maltene bolesna nacija. To je apsolutno preterano. Druga stvar je ono što se ponekad zaboravlja. To je dakle da je zaista mnogo važnije kod ovih delikata da se postigne maksimalna zaštita žrtava u krivičnom postupku kroz sprečavanje sekundarne viktimizacije, poput recimo pravila koje postoje u Srbiji od 2006. godine, gde je recimo potpuno zabranjeno suočavanje ove vrste žrtve sa učiniocem krivičnog dela u okrivljenom postupku. Uvedena je zabrana da se dete saslušava više od 2 puta kao svedok i oštećeni za ovakva krivična dela, uz mogućnost dakle, da se obavlja njegovo ispitivanje kao svedoka i putem takozvane audio i video linka. To je ono što je mnogo važnije. Drugo, ako govorimo o hemijskoj kastraciji kao tretmanu učinilaca krivičnih dela koji pristaju na tu vrstu tretmana, pa to je moguće od uvek bilo. Dakle. Svako lice koje smatra da je bolesno i da mu prosto nagon preterano jako, može i sam da se podvrgne lečenju i mimo neke sankcije. Sankcije koje je dobljena i nije tipična krivična sankcija. To je nešto što po meni samo po sebi kontradikcione direktno, prosto ne ide to jedno sa drugim. Tu se ponekad dosta, kažem, manipuliše i nekom vrstom osjećaja javnosti koja je uvek revoltirana kad se desi neko takvo krivično delo. To je ono što se naziva neka vrsta moralne panike. I konačno, ta brojka je sigurno velika. Nije sporno da je veliki broj dela koje postoje, te vrste koje se ne otkriju, ali pobogu, tek tu se ništa ne rešava sankcijom kada čak i nema pravog učinioca. Seksualni napadi na djecu, evo svi se slažu, nisu rijetki. Posljednja u nizu je vijest iz Zenice gdje je 11-godišnjakinja na povratku iz škole u liftu brutalno silovana. Gospodine Zmijanac, koje posljedice na djecu ostavlja ovakva trauma? Pa ima posljedice gdje roditelji ne mogu i nisu dovoljno educirani da prepoznaju. Dete se povlači u sebi, mokri, zatvoreno je, odsutno u školi. Tu treba nastavnik da detektira i roditelj šta se detetu dešava. I iskreno, to je veoma teško da se dete otvori jer dete u stvari ne veruje da mu iko u tom stanju i može realno pomoći. Ono što mene zabrinjava je, ja sam razmišljao kako to da žrtva postaje nasilnik, zlostavljivač, silovatelj. Kada znamo da skoro 90 do 90% storitelji ovog teškog krivičnog dela su muškarci, a 90 do 95% su devojčice koji su žrtvi seksualnog zlostavljivanja, a samo 5 do 10% su žene pedofile, a dečaci su 5 do 10%. Kako onda imamo toliki broj muškaraca koji su silovatelji, a kada znamo da je 90 skoro posto devojčice žrtve seksualnog nasilja. Znači oni kad odrastu ne moraju da budu silovatelji i da urade to grozno krivično delo. Tako da ovo mene matematički iskreno da vam kažem ne slaže, nikako ne mogu da prihvatim i mislim da deca treba da se educiraju još dok su u školi, da ne prihvaćaju poklone, da ne prihvaćaju ulazak u nepoznati auto, da znaju kako i da se samo zaštite, da udaraju nezgodni deo tela muškarca, da vrištu, jednostavno da traže pomoć i da izbjegavaju rizično ponašanje uzraslih, a ono što je najbitnije, mi moramo decu da educiramo za pravo privatnosti, da niko ne sme da dira njihove intimne delove i da to oni znaju da kažu ne i da budu educirani za to. Gospođo Buljan-Flander, kako se liječe traumatizirana djeca? Ja dugo radim s traumatiziranom djecom i imala sam sigurno i više tisuća djece koja su seksualno zlostavljana u tretmanu
I samo prije nego što na to odgovorim da kažem da su statistike vrlo jasne u cijelom svijetu, pa tako i u ovoj regiji, a to je da nam je poznato samo 10% seksualnih zlostavljača, jer samo ih se 10% prijavljuje. Od toga ih se 5 do 6% procesuira i negdje takav postotak ili nešto i niži presuđuje. Tako da sve što znamo o pedofilima znamo na osnovi ovih 10%. Ali kad radimo istraživanja, onda otkrijemo ove brojke koje sam rekla, a to je da je svako 5. dijete seksualno zlostavljano i tu je znanost i statistika vrlo jasna. Što se tiče rada sa seksualno zlostavljanom i traumatiziranom djecom, tu je potreban zaista dugotrajni rad i zaista je toj djeci vrlo često potrebna stručna pomoć kako bi oni kroz tretman shvatili da nisu krivi, da nisu odgovorni, da se ne trebaju osjećati stigmatizirani, jer oni se vrlo često osjećaju kao roba s greškom, kao netko ko je sam izazvao, jer im tako, kao što je već rečeno ovdje, sam zlostavljač sugerira. I nešto što mi njima možemo kroz tretman vratiti, to je bezbrižnost njihovog djetinjstva, da oni nastave živjeti bezbrižno, ali nažalost djeca dugo šute o tome upravo zato što je najčešće riječ o bliskim osobama, što je najčešće riječ o roditeljima, rodbini i bliskim prijateljima obitelji i oni godinama čuvaju tajnu i od straha da im se neće vjerovati i od srama. Dakle, potrebno je riješiti i osjećaj srama i osjećaj krivnje i obilježenosti, osjećaj niskog samopoštovanja kako bi oni mogli nastaviti svoje djetinjstvo i negdje ostvariti svoje potencijale, a ne se stalno osjećati manje vrijedni. Gospodine Škuliću, u Srbiji je usvojen takozvani Marijin zakon, nazvan po brutalno silovanoj i ubijenoj djevojčici. Kako je taj zakon uredio ovu oblast? Samo da kažem par rečenica vezani za opet ovaj podatak od 1:5. Ja sam veliki protivnik tog podatka koji je po meni apsolutno netačan. Nemate nauke koja to može da opravda. I daću vam primjer. Ako smatramo da čak ta brojka 1:10, što neki maksimum, neki 1:20, neki 1:30, to je opet puno manje od 1:5 ako gledamo broj djece. Čak recimo za javnost. Neka svaki roditelj slobodno pogleda vrtić svog djeteta ili razred svog školskog djeteta i ako ih ima 30 u razredu, neka zamisli da je njih 6 su žrtve seksualnog nasilja. To je nemoguće. To je pretjerano velike brojke, dakle, jer bi to značilo da je praktično 20% populacije spada u žrtve djece, a 20% roditelja u učinioca. To je nemoguće. Znači, ponavljam, čak i je ta brojka 1:20 ili 1:30 i onda bi to bilo puno manje od ovoga. Tako da nemate nauku koji to objašnjava, to je čista spekulacija koja postaje neka mantra koja se ponavlja, pravda se tobožnjom naukom, ali nauka to ne može da opravda, to jednostavno nije moguće. Dobro, ako možete sad još samo kratko da kažete kako je zakon riješio ovu stvar u Srbiji. Prvo, Marijin zakon se ne zove Marijin, to je figurativni naziv, dakle uveden je povodom, dakle jedan brutalan slučaj koji je prava paradigma za ovako nešto. Ta djevojčica je, nažalost, seksualno zloupotrebljena, učinilac se potom liši života. To je teško ubistvo u sticaju sa nekom vrstom silovanja. Taj učinilac u stvari nju nije klasično obljubio, tako da čak i da je bilo hemijske kastracije, ona ga ne bi sprečila u agresivnom nasilju te vrste. Sam zakon uvodi niz mera od koji su neke korisne, neke su možda, da kažemo, tehnički nedovoljno dobro uređene. Postoji registar pedofila, postoji zabrana zastarijevanja tih krivičnih dela, zabrana da se kazna ublažava i slično. U osnovi to još uvijek nije u punoj meri zaživio, to je opet jedan zakon koji je više tako donesen kao neka vrsta pokušaja reagovanja jednom, da kažem, brutalno delo koje se desilo u nekim okolnostima koje su izazvale gnev javnosti. On sam po sebi, dakle, nije baš neki pravo tehnički idealan zakon. Evo, bližimo se kraju emisije. Gospodine Zmijanac, u Makedoniji nije uspjela inicijativa da se napravi registar pedofila. Zbog čega? Ne, ima u Makedoniji registar pedofila. Već je bilo debata da li da bude na javni dostup svih građana ili da bude delimično pristupan za institucije koje rade sa decom. Tu je bila debata jer ako bude javno dostupno, to znači da se žigusuje cela obitelj, zato što, eto, u mnogim slučajevima i samo roditelj je seksualni zlostavljivač. Mi smo zagovarali da to bude objavljeno kad pedofil odleži kaznu i to da bude sa delumna mogućnost dostupa zbog informacije ljudi i organizacije i institucije koje rade sa decom. Inače, hoću na kraju da kažem da drago mi je ako je tačno da Srbija je usvojila zakon da nema zastarivanje krivično delo za seksualno zlostavljanje i još bi dodao da ono što je Gordana rekla da po nekim svjetskim statistikama svaka 4. devojčica, svaki 7. dečak je barem jednom u životu bio ili seksualno zlostavljivan ili uznemiravan. Znači, to dolazi i dodir
примарни, како да кажем, додир кој узнемирава дете и поттиче на сексуално дражнење и узбуđenje. Gospođo Buljan-Flander, da se vratimo o prethodnoj temi. Hrvatska ima registar pedofila. Kome je on dostupan? Ko ima uvid? U Hrvatskoj uvid u registar pedofila mogu imati one institucije koje zapošljavaju ljude koji rade s djecom. Ja moram reći da bez obzira što u poliklinici koju ja vodim uglavnom rade žene, od momenta kad je uveden taj registar ja zaista tražim za svako novo zaposlenje izvod iz tog registra i mislim da bi svaki poslodavac koji zapošljava stručnjake koji će raditi s djecom bi se trebao tako ponašati. Ono što ja zamjeram našem registru u Hrvatskoj je to što nije uvedena obveza praćenja seksualnih zlostavljača. Dakle, oni se ne moraju javljati svaki 6 mjeseci ili svaki godinu dana, ne moraju prijavljivati promjenu izgleda, promjenu adrese. Mislim da bi bio puno efikasniji kad bi se i to uvelo i nadam se da će ići poboljšanja u tom smjeru. Gospodine Škuliću, što je po vama alternativa? Ima li boljih rješenja od kemijske kastracije? Pa ja sam rekao da ja se svakako zalažem za adekvatno reagovanje na tu vrstu krivičnih dela njihovih učinilaca. Smatram da kemijska kastracija je vrlo kontroverzna i nije efikasna. Mislim, zaista nije efikasna. Po meni, dakle, alternativa u klasičnim preventivnim merama, dakle, i naravno, ponavljam, dakle, takva dela se moraju žestoko kažnjavati. Ali nije potrebno, dakle, da se uvede neke, da kažemo, sankcije koje su tako pomalo kontroverzne i čudne, dakle, kao vid reagovanja na konkretne dešavanja koja uvek postoje. Bitno je da krivično pravo bude sačuvano od pretjeranog eksperimentisanja, a kad je reč o regionu i konkretno Srbiji, uvek sam se zalagao za uvođenje proverenih rješenja iz zapadnoevropskih zakonodavstva. Dakle, kada ta zakonodavstva koja su nama uvijek bila uzor u stanju pravnog sistema uvedu neke vrste reagovnih sankcija, to može biti putokaz i za nas. Dotle ne treba pretjerano eksperimentisati. Na kraju ovog konteksta se zahvaljujem gostima na sudjelovanju. Poštovani gledatelji, vas napominjem da i ovu emisiju u cijelosti možete pogledati na našem portalu aljazeera.net/Balkans. Do idućeg susreta, doviđenja.